Hlangalweswe hlangano umhlabathi sithokoza amagama engonyama sizwe sikaphunga namaphela ale ngedlule lapha njengoba sithi njenomntwana nomeya ukuthi kuzoba khona somabhizinisi hlangano umhlabathi abangasaphumelelanga abangamasulumane kodwa okuyiwo lana katashika hlangano umhlabathi lana katashika bye benomnyaka siyawaxolisela hlangano umhlabathi awubuyabonile nabesilo uNkulunkulu ibekayo umuntu mayilalela imbubi yobe ikubusisile ukufika kwini nizoxolisa angeke sivume ukuthi kube imbubi eyosuka iyekini kanti niyoxolisa akuyiyo ingonyama yedlula ezoyoxolisa kini nalokhu sikubheke kahle nina nizolungisani nje nilungise bese nibuya nizekhaya ekhangela amankengane senizoxolisa engonyameni ingonyama isiphuma ikhuluma noyisemkhulu ithi nazi ingane zakho hlanganiswe izoxolisa kwenzani umfundisi Shabana mfundisi ngibona kanjalo mina kulungiseleleni lokuthi yini enizoze ekhangela amankengane mase nilungile nje bese nizobika ukuthi niyeze embubeni nizoxolisela isizwe esakhuluma kabi endaweni yenu umuntu owakhuluma kabi endaweni yenu phezulu ngonyama yobe sokwemukeleke ngonyama isisukume ikhulume iqondane noyisemkhulu cela lokho nabendlu hlangalo umhlabathi unomnyama lesamakhosi sithokoza kakhulu ngonyama noma umuntu ebone nje ukuthi ingonyama kodwa phela eke yenze njalo ngoba isizwe ngesayo kusazongena abanye nje esibabona sebethi thushu na okungeke kuthiwe ngonyama ingabayeka ngoba ukusuka la usuka khona inhliziyo iphokophele ukuthi uyobona ingonyama mungasayibonanga ingonyama uthi nalapho onyathela khona ubuze ukuthi uNkulunkulu ungilahlelele uba bekunyawo ubuze lowo mbuzo uNkulunkulu ungilahlelele kodwa uma uhambe kahle uyoze uyofika ekhaya usuthi emtholampilo ngokuyibona nje ngonyama ngamehlo kunika izwi elithele phezu kwakho siyabonga hlangano siyabonga siyabonga awudelete